Committee on Tribal Unity Vaisai Nanoya, Shalam Nisim Somlani Chun, Kukizo Political Demand Spearhead Ball, UPFKNO Le, Kukizo Council in Government of India Tokinokto na Anay Now, Nipi Ang Sunga, Kichehtah in Kangpopi District Headquarters Munar Report and Apivin Ahi. SoO Group Lamkai Hon, Nampi Lungtup Separate Administration, UT with Legislature Kona NUNGCHON Lova, Ding Detzing Din a standpoint no Mipi Ang Sunga Kichehtah in Anapong do Ovin Ahi. Digital Chun Aki Khom Changin, Kilungto da Intulu Nani and a Semovin, Kukizo Jate Het Din Pondo Nazong Anane Ovin Ahi. Achisa Nisim 4 September 2025 Nipoa Kukizo Nampi Political Demand Spearhead Ball UPF Kano Chutengle KZC Ministry of Home Affairs to Zoina Kinupto na soy an kai chung chang thu wa hin mipi lungkim lo Chutengle mipin ahead them lo tam ta om ta jen tuni Nisim 12 September 2025 Nikhohin Kotu Makainan, Kangpopi District, Kukizo Nampi Tezau se public meeting anaki Kovin, Hitsi public meeting ahin Nampi Ang Sunga, UPF Sule, Keno, Tutela KZC in, Kichehtah in, IPZA, Ministry of Home Affairs of Tusungahi, Soyan Kayam Tihi, Hilsen na Ane, Takilonin, Tunihin, Akikom Hot Sengin. Zoina, resolution Akilain, it's resolution number 1 Swahili. Achisa Nisim 4 September 2025 Likhoa Kukizo Nampi Thaleng Keno UPF Sule KZC to Ministry of Home Affairs Kinupto na joint signature ahin bol now chung changa tuni Nisim 12 September 2025 Mitsi Niko ahin Kangpopi District Kukizo Nampi Ang Sunga Kichehtah in report abolovin Nampi political demand UT with legislature masal na ding le lolin the na dinga kalbi kipatna ahi akihet sinin sitalona Nampi kipal na the ompoitin kipat sana akinita na hi resolution number 2 na achi sa 3rd March 2025 Kukizo Martyr Cemetery Phaijang Muna Kukizo Nammipin Public Declaration Anakila Point Gate hi Tunikhon jang avialin via farm akibol kinin hichi Point Gate hi separate administration Nampi Lungtup molso hi to ka si a hichi jomjing piding hi ti hi kinut to na point number 2 anakini na hi hichi Point Gate Declaration chu EPP ham iti ale akat na a Nampi Lungtup separate administration imu to ka owa Kukizo Nampi te kikisol loading ahi number 2 na hi solution ahi lo le central government to kichehtah kinup to na om ka si a Kukizo area sunga hi free movement ti chu galmi meitei te nomta lamla thei loading ahi number 3 na hi separate administration law hin thei na dinga democratic movement bol thei chan ki bol zomjing ding ahi lina hi koi hizong le
ama chang phat chom na dinga government lung hol ai lo la government to ki um thei lo ding hi anga chan na hin governor in arambai tengol teto kimu to ni khoa kukizo chate demand separate administration ipithei lo ding hi tia assurance ape hi akido dalin teteng le hichi thu chang hi nasata in damna akinejin chubana buffer zone hi kukizo chaten kiveng bit jing ding ahi chuteng la lungtup mol so ahi to ka sa nasata buffer zone hi kiveng jing ding hi ti yong hi ilona ahin chuteng la agup chan na hi gamgi nga volunteer ho chuteng le namsi pai ho ki man thelo ding ahi exam tia deilo ta ong ki mat kha a hi le kon san dc ai lo le sp in mo ki pu ding hi asagi chan na hi kuki zo chate kalel hilon na don selo le solution ding ngai to lova government in nampu a kuki zo chate chunga peace mission gp ding an go te te le state ruling government bjp hi boycott to bol ding hi git chan na sai na hin kuki zo chate political demand separate administration in the form of union territory with legislature hi ipidin mun hizong le compromise koi machan abol thelo ding ahi hichi point ho chuteng le tunia ukizo nami pite ho zo se kyo kom na resolution kila chu ukizo nami pite ho zo se headinga ko tu thalanga pon do na kan ne asai na kyajin ukizo nami pite hinga appeal namkai ho zo se thalanga kan bol num chu ahi le tunia nampi lamkai cheng chuteng le inampi wadinga spearhead ball UPF kenu hanlang civil society organization ho zo se KZC yong le patsa report apiwa ki het thim to na uma mabana political solution theina dinga kalbi khana pangthei dinmuna akimu do na pa hichikilul na resolution ho kila to pilona hin tunu tu ban teng le eima changwal lunghan thang tom mana ai lo le eima lunggel social media ho chi platform mangcha hi pu mo se ta lo dingu hisi isei sangwa hi kuki zo nam pi lungtup political demand hichi lon hin theina dinga hi na sata a lamkai han lang mi pi hi rong le ki tho khom wa na sata pan ila khom dingwin achai na ken tem le tauna kan ni nei